ɛyɛ esum ɛna anadwo ne nyinaa no ɛka ntasɛm bi wɔ susumsɛm egyiri sɛ ɛyɛ me papa wɔ ha sei obɛkyekye ne nyinaa mu ɛnɛ meka bɛsi da biara no sɛbi obisa kwan ɔnyera kwan obisa ɛkwan ɔnyera kwan papa da biara ɔka sɛ busa w'akyi na w'akyi nkyerɛ w'anim without your past you cannot know your future deɛ ɛhinta wɔ akasa w'akyi no ɛna ɛka wɔ ɛde w'anim asɛm akyerɛw ɔndo odi sɛ bia kofi na asɛm yɛ baako pɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛte sɛ ɛna ɛho kyerɛw because ɛna obi dɔka obi ware obi ɛma obi sika kɛse na wɔwɔ ade ntina wɔ sɛ wo ho kyerɛw wɔ sɛ ɔmpɛ sɛ naso bɛte nti ɛdɛm nso bi ahyɛ bitiri ɔse na naso bɛte sɛ me yare abere a wankasa wonim w'akyi wonim w'amanneɛ ne w'amammerɛ wonim deɛ wɔ sɛ ɔyɛ ma ɔkra ɛne wankasa wabra hɔ wankasa wonim baabi a wofiri nti ɔse busa na obisa kwan no ɔnyera onua ade nti na ɔbi abusa sɛ ma me nkyɛn sɛde twerɛ ne ka no ɔsɛ mommoa nkora no ma me nkyɛn no wei na ɔsoro a ahenni ne yɛ mo dea ade nti na ɔmbusa ɛyɛ the only one ɛgya ba ɛgya a ɔsa yɛ ɔba na ɔyɛ spiritual professor ɔmbusa ne n'akyi nkwan ɛwɔ ɛyɛ kronom enduam na ɔmmoa ɛwɔ deɛ ahinta wɔ susum sɛ deɛ ahinta ɛyɛ abrabɔ no mu na hyɛ ne nso wowɔ ha wɔ ama ne yɛ anaasɛ wowɔ ɛyɛ te de bi ma sɛ bi ɛyɛ spiritual marriage anaasɛ ɔtwetwe wo bɛrima mekyerɛ lesbian gayism ɛno nso a wobɛtumi afrɛ m 0244 84 0108 na hyɛ ne nso sɛ dwumadie bi ɛna ɛboa me a mede dwumadie brɛ ɛyɛ medimafo herbal mixture ɛna medimafo herbal center ɔmo wɔ yɛ kupa sala stop ebu akwa ɔmo ka ho bi na mede brɛ saa nso na ɛyɛ agya ba papa yi a ɔte me nkyɛn ɔno nso ka ho a mede dwumadie yɛ de ɛbrɛ maame edusa wɔsɛ madansi ni ɔno nso ka ho a mede dwumadie nso ɛbrɛ ɛna ɛyɛ mashala herbal mixture ɔno nso ka ho a mede dwumadie ɛbrɛ ɔmɔden ansɛ ɔso bɛtie na wɔso wasɛn de ama afoforɔ me papa wɔ ase me nsɛ brɛ no bɛkɔ ne nkyɛn na ɔde ɛyɛ dwumadie ahyɛ ɛyɛ ɔbɔ adeɛ twedwa mpɔn asase ya ɛsoro ne asase ɛpuyi atɔyɛ ɛne nyinaa ɛnsa na ɛde dwumadie nso aba ɛfrɔfrɔ hyɛ ne nso ɛyɛ dwɔda kɔsi efiada na ɔnso pɛpɛpɛ ɛde apɔn ɛyɛ dɔnhwɛ no ɛna dwumadie ɛbrɛ papa kofi fɛyɛ sɛ ɔwɔ adeɛ ne nsa ɔsoro wo ne yɛ nida soɔ ami ɛna nso bie mu papa deɛ baako pɛ ne yɛhia ti w'anim kyerɛ yɛ odum nti amen papa wotu w'anim akyerɛ yɛ a na ɛyɛ wɔn nso a ɔmo tie no ɔmo pɛ ɛyɛ nyansa ehunu mu ne nti ase mfiri papa hɔ yɛn pɛ ɛyɛ papa matɔ nka wɔyɛ adeɛ afutuo daabi pɛ saa de no wɔ ase deɛ mepɛ ne sɛ tu anamɔn wo ha wo no amanneɛ no mepɛ sɛ wobɛfrɛ me papa na metie wo na papa ne ka sɛm asɛm bɛ ne kyɛn sɛ wɔtu anamɔn na wɔka wɔ hinta asɛm kyerɛ tu anamɔn wagye wotu anamɔn a bibie ne wɔ ebesi ne besi ɛyɛ yɛdie papa pɛ sɛ ma wokɔ aba bio ade osu kofi efiewura ho yɛ deɛ nyame adom wahwɛ wo yie o obi nwom ɔso wayɛ me yie wayɛ wo yie nyame na timi yɛ nipa yie daabi wede efiewura na yɛ wo yie nyame na yɛ nipa yie but ɔnam nipa so piao efiewura mekyia wo buru mesa mo bɛti sɛ mo ɔba batafa wo na sɛbi w'ani ayɛ sɛ wowia na wo hyerɛn na w'ani nyinaa twa awia so nyinaa sɛ ogya sarama no efiewura nyame kyerɛ wate ɔpatampa sɛbi wohwɛ wo kuru so na woma ne mmerɛ na wofrɛ no abrɛ ne ammerɛ na wobɔ no ho ban ampa ka ɔba nka wodwumadeɛ nso bɛfrɛ miwura apom te sɛ adwuma ne kɔ sɛn ɔbɔ adeɛ ɔnka ho miwura mede mpaebɔ taa akyi agye efiewura ifafo wɔn sɛ akɔfie si wɔn nsɛn nyame nhyira wo ɔma ho ban twa ho so yie ma mo ate kofi wodidi mesi ma me di wɔsɛ mate wɔsɛ ma mesi mpoa ɛne kaprɛ ahyɛ mesi ebi sɛ ɔbatan ne deɛ ne ba wadi ana papa nyɛ ne sa kofi saa nteɛ papa yɛmfa dwumadie nhyɛhyɛ so ɛ na bi mu akyɛ afei mu nyinaa no ɛne na mahyia wo last 2 weeks yɛhyia yo saa saa da na masara ɛbaeɛ ɛne 2 weeks wow papa kofi twerɛ ne ka yɛ sɛ ɔsoro ne asase bɔyɛ no na the word was void na esum kabii na ɔte a day and night adesayɛ
ene adechiye minim se ahomudi eye ewiase so yo ahomudi esum so ene ahomudi adechiye so na omudi aye adesan so na mebusa se wo a wo ne spiritual professor no ye ka eye esum a nwumadi ntisen ebise eye pempi asofo se ko anadwemu ne bompa yesu fra onyankropon ewo esum Kofi on se ade ewiase ehia pa ye kasa no correct kasa so won ntirase tenio ade ehia eye west adentia os eno na ma nsunsunye eda abodim sa yeah if so me twere no ma meti asese o se o de kasa no say there was word and the word was God. And into American say, according to Bible, was in the beginning. There was God. There was a word. Oh, okay. And the word was with God. Hey, and I'm my bone. On say me Bible no. What me train oh say ade ba akwa woman ni osoro aja. Tumiwura. Then me friend nyamche. Nyamche. Onidi an no. Nyameche. Nyankopon di kese pa nyamche. Oh, me friend Twijampo Kwame. Dabi. Oh, Kwame. Kofi di kese pa nyamche. Nyamche. Ochasu nyame. Ochasu nyame. Obecha mo wiasu nyamche. Sia. Ana onye yimu. Onka se we ye gay, we ye lesbian, we ye amroba, we ye udini nti memma ensuo nto no onye nsa. Papa so bi mu se sa nyame na oka na Israel Nyankopon na so nyameche no. O si me doba ni Israel Nyankopon mo ni Philistine fo nku kumo mo so bo so ni asase ba ko fi be o ka twede na ene nsem ho and correct o ka Isaiah 54 verse 7 wasina mi yimanim kakra hwintawi britiye ene mudi amani ni usu ni twem se osoro ajayi na ni hwintaye na sekensa do wie ne ba correct. Now, when we are talking about the darkness, darkness here are there are no day. Yeah, I see. Esum ya there se a day bribiswa. A mass ma. Number one. Now, what do you want to do? Osum kabi ensio any asase. Ebia woni dwumadie okay esum e woni dwumadie awia e woni dwumadie asase e woni dwumadie bia woni de eyo ti se wo yesu suma dwuma o se hu emre eni niema e wo wiase awia wo yase number 1 because ensu woni dwumadie correct awia woni dwumadie esum e woni dwumadie na asase e woni dwumadie me ye hwehwe mu no die hu pa esum die hu pa esum kabi no ene enye adesan ne adechie no adechie ne adesan so ho ene wo ho but esum ye ade a ano hye but Christopher sorry I say esum de ebonsam oh se atwere de ene kasa susune wu I see ade a ya twere ene de woka susune wu I see ade ma de sua ehunu no ade sua so ye esum ye ade a se woye hwehwemu a ade a asie ade na sie esesum asie wo hwehwe ti wo hwehwe no e kwan be na fa so hwehwe ntu kan Isaiah o ka se bi ho ori aban confess so Isaiah 45 verse 2 okay chief producer bomodi say Isaiah 48 and 45 verse 2 obe pay now they have to screen so amane ya kan na answer na be call papa ya hwa de twere ma yeti ase say esi esumma no miansa che ohan ma no na say day and night no day na mu na no say bi omunim de ofom no osoro bo asase no obone kabi esum kabi no na otwe ohan ni free sum na esum no etena ase aye ni bebi efiri ye beto no enipa beto sum no ase a ye hu ni bobre je odoma nkoma nanim ni bobre
me dem nim so yesunsum nipa na wa ben na onim de hinta yeah na madwen ne me hawo nyina ne se edie nti enna yenya ohan free sum nanso esum ne tini baabi no adesaye ntimi ni eye ohan ne so and na measure say the way ya osoro aja is we call the word positions. Isaiah 45 verse 2 and 2 and 3 oh the way ya osoro aja sisi share ne niam no I say okwaya sabia ever confirm no chenwe ade omo aye sin wadwuma omo aye ni wadwuma omo aye ason wadwuma omo aye malaria ehwo dwuma ni nyina kabom afie ni padua ba kwe o correct so bi on dwuma di awe dey odi oko bank at the same thing. I see your manager office, your accountant office, your cashier office, your security office. Ni nyina kabom aneska korabia papa se ni nyina kabom ni sika kwabra dia o se no bo abode nyina ne so eye twedampo nani edi ntine eye kristofo ye mu se osefo no o hayen ne yemo mpaye ne ense ne nyuma abranso a eso ye ewura yenimu a ye pe na animu nwa ne akọ ne nchen ye ni na kobom aye dankwa na ye hwa de Isaiah 45 verse 2 to 3 no o say I'll go before thee and make the crooked places. I'll make the crooked places straight. I'll break in pieces the gate of brass and cut in sunder the bar of iron. And I'll give thee the treasures of darkness and Eden. Also, or the assume at the quadrant. Open goda ewusum kofi adama go baba nyawtro oko ad or say three no or say and I will give thee the treasure of darkness and hiding the riches of secret place. This osum kabini na de adore ye pesika ye pe akukudie ye pe ehia on the wall osum ade ente na open goda ewusum upesika ade so kotesum ene e mana mo wi omu nyina no kusum akwa bi oso ore ne yere wasum odum light and say wa ore ne yere because ohan ni sum ni eni kaka kofini ma wasum o eso sum ama ka ya kan tie se obi tie me a onya daje no tie di na on fact the word bible onye research we hear about the darkness and abodi efiri sum ana o se me kire se ewoni osoro nyankopon sisi se ne niema okay, Genesis chapter 1 verse 1 coming. You see. Also na body you see in the beginning. In the heaven and earth. Also obosoro ni asase. Na bisa se na obo no watehini. No se na ewiase ne void. Na esum kabi. Na mebusa se esum kabi a o se ne ye ripeti ye opposition no. Ye today night. Any point ase sa me say any person yo ye ti esum wa ese bonsam o bonsam nya boni o ye ti esum day and night enumre ani akie ohan ni esum ene ete ye ti sum ka bi hweni yi ne suani yi me se wiase ye ti ye besua de entimi nua me se me de sunsum wona omunim tre o sunsum na eba papa pray number what the dachi bi betin se biase on say o say no di agudie e do be pesika ade so ukọ asase doko opesum ene obenya nsuo a nsuo wa asase na se ade so otu ansa na wohan ya pie ene obepe bibi na oka bibi a ade se sum no ye adwuma ye lights ni nyina ye traffic light ya wo ye se nyina ye didi edume nyina eda sum wangasa okra unipadua eda sum yakata wo so ansa na apie wohan onua say intese munye nyina na ye de ebetima ka no efidie su. That is Ogun Ejaba, a spiritual professor. The number is 0547 149 640 and 0548 864 701. Aja, Kofi, Twaso. Kofi, we are dear Bua. And then 10 days. Now we are back to be PM. I see. Namje Krache. Who's a cage? There is Suma Katauso. Cage. We can what see him. What's about medical 2.8 billion. 2.8 billion. A coward. They will pay them famous. Brown. Well, you could quite. I see. Now, so no, a soon adding
suma kataoso. Unless say you receive the light. Yes. Papa, and I'm a the cause. The entire sumnibai. Obi kwasia. Obi on life. Famous be Proverbs 17:13. Famous ABA Proverbs 17:13. Papa ya hwa de ye ni eye onhan ne nante na ye nya ani die wasetrem ba ye kata nsum no so ba ansa na onhan ni ebebitima boa ma ye enimonyam ne nsoroma na hren no ade se ko hu esum anya se ko hu esum o on se esum no woni nwuma ode ye de niam na sie ho this open bibi pa ade so ko hu unless you latch into deep darkness ura ho na ko fa de krade on say yamfa sa de krade na on e da oni atwam na have deep darkness. See, good wa. Very good. Diamond wa. Sir. Nema power. Sir. Yes, kona kofa wadi. Very well. Abeden won. Ade so pro han bi di. Dear ma. We are otiasefo a unya sunsum yonko a eye no no. Proverbs 17:13 to 23. Also you. Me 13 nko a. 13. Also whose then also whose rewarded evil for good, evil shall not depart from your house. Okay. Obi a wode bone ese papa nemu no bone mpa ne fie da e kwaye mesum edi ni pabla boso na go on. I see. Abrante no maami bi ye ne papa na de bone twa ne ka Esum beba oso. ana maami ka chance kra che kesen kodu kesen kodu amesum nto kwam ubetua ka kwesi wuda. They say darkness is a very spiritual implication. And then I just say spoken word. Day and night, the spoken word is very powerful than everything involved. Yeah, because also the ja obo wiase no. Ni na ye spoken word. I see. We mra na ba. We mra na ba. Who be Genesis chapter 1. O kan kwa da hosa. Enti meni obi ahia, me hwe die nti awusu. Crying. Na papa, obo de mbo eye asase with eye anokasa na ye ho. No di amane ne amamre mo bi ana. Ye enu ye different parts. Etesade a be pese me yi emfonyi bi kire wo TV so. Many problem ya. Buckingham Palace was say eye otumfo agudie bi o mu wiaye. A ohun se na ema otumfo eye akamfo asantefo eye powerful. We wia. Opeso de ebre asante. Na asante sa sorry no nya eni fa wudi. Na 1847 or 46 47 said the oka and ono mbekun ya oje sa agudie. We history of aboso of asa anwoma ni nyina ye a Christo preference abosom. Na sa ade no oje from nsemu no ene ondo wetima de ne ho. Oko Zimbabwe a Germany for ko fa omode. Yeah. Oko sa France won so a Burkina Faso France for be fa omode omuda chichiro bukuru. Nenso me se ebre no amema onhwe bi. Na just me for sunsun sem fa sa agudie no ho because you say ogwama no otie wia so na ni bibie hyerense eye agudie or de bibie kasa wa agudie mu me hwe adie potepa ne tie agudie mu ne nipa bibia nso agudie nso wa twese agudie mu ye wia meba wo so yenko ne yenko tie sa asem kai ye ba ye beto aso ye ewia sa ne kodwu bi nso ye ko Buckingham Palace e bi ka Buckingham Palace me ka Buckingham Palace bi didi. Now, it's been more than a century since these treasures were looted by British soldiers from Ghana. Many of them hold huge cultural and spiritual significance. Now, in a landmark agreement, the Victoria and Albert and British museums are returning them on loan to the Ashanti King. Our culture editor, Katie Razzle, has this exclusive report. There is anger. People look at it in colonial terms. Looting of items, precious items belonging to people, items that they don't easily forget. Gold from the royal court of the Ashanti Kingdom, which was once one of Africa's most powerful states. These objects and many more were looted by British troops in the Ashanti capital Kumasi in 1874 during the Third Anglo-Ashanti War.
Now they're going back to Ghana for the first time in 150 years, to Kumasi's Mencha Palace Museum, in a landmark loan deal with the Victoria and Albert Museum, which bought most of them at auction at the time. They're put on display, and they're displayed both as a work of incredible West African goldsmithery, but also as a sort of, sign of British imperial and colonial power. 17 V&A items are returning, including a peace pipe used by Ashanti kings, the Asantehene, and heavy cast gold badges worn by courtiers tasked with cleansing the king's soul. The agreement is not with the Ghanaian government, but with Otumfo Osei Tutu II, the current Asantehene, who once worked for Brent Council, monarch for a people whose history is steeped in gold and wealth. The deal's chief negotiator is Ivor Ajimandia. There's so much interest in these items. These were objects that were created by the royal artisans for all sorts of ceremonial reasons. At least these objects will be home after 150 years. The British Museum is also loaning 15 gold items, including a sword of state looted by British troops during the Anglo-Ashanti War of 1895-6. British law bans some national institutions, including the British Museum and the V&A, from permanently returning objects. In giving a piece back, you're also giving back a missing piece of history. Nana Ofriata Ayim is a special advisor to Ghana's culture minister. She welcomes the loan deals with the Ashanti king. The Ghanaian government could not have agreed to the terms. The metaphor is, someone comes into your home and steals something from your house, keeps it in their house, and then, X amount of years later comes and says, I'm going to lend you your thing back. I mean, it doesn't make any sense. Those objects with origins in war, in looting, in military campaigns, we have a responsibility to the country's origins to think about how we can share those more fairly today. And it doesn't seem to me that all of our museums will fall down if we build up these kind of partnerships and exchanges. Have you felt ashamed that these items are here? I don't feel ashamed they're here. I feel they're part of a history of British-Ghanaian interaction, some of which is around war, some of which is around slavery, some of which is an incredible creative Ghanaian diaspora in the UK today. The V&A insists this is not... Osu Nyankopon bo bia osu no bia nkoso mu Nyankopon ana nyame emfa me Nyankopon so na ho na betie me Bible Moses no nim Nyankopon ne na wo Nyankopon be na ne na akra Kofi be jama osusu wiase e dia kwaba Kofi yanwe de ba kumienu ha when you study about the gold it's a mystery the Bible is a gold okay because okay Bible now the book of Genesis chapter 2 Okani na sia ensuo na ewo twene mu no ebia obabia na gold ewo what do you say I see the gold are there to me I see gold are there at the brinipa also ebia offer Bible na ntusu bi Isaiah 45 no Isaiah 45 that's what can and once more in the correct ye niema ehuntawo esu no a gold the gold are there, yeah. I'll go before thee. I will go before thee and make the crooked place straight. I will break the pieces of gate of brass, the gate of bronze, and cut in the surrounding in the bars of iron. And I'll give thee the treasure of darkness. Yes. And harden. Continue. The hidden. The hidden. Congratulate me. Yeah. And I will make the treasure. And I will make the treasure of the darkness and harden the riches of the secret place, that I may know that I the Lord and I call thee by the name I am the God of Israel. Somu. A good day, Shisum. As a sum. A good year. A good year, a good. Diamond. Hey, go. Hey, sumade. It's your one near my pa. It was soon. How can you receive it? Hana amanya ni amamre here. I see. Almost say gold. Hey, adebia. Say baby a twista koko bia no. Omi amanya ni amamre. Oh. It's a mystery.
na obi ese o gold ana nsuo bi na opeso o bua no to the gold a emo bi wo sa o ko fi emo ho I see e sunsun de I see e sunsun de yeah that is my work na ohwe eye abokosam ya me yiye na sabi 100 and something years 18 something yeah I'm Rafi efanya sa kwan so de omde ye nananom fa kwan so omprepre bi o se abrofo ye nkrofobia meka so omtimode I see obi o pesika bia no obi anani apes o pesika bia no number 1 ntimode I see yeah sika eyade bia obi je fo homobro pesika sister for 100 emu 95 timode pa wow maka because o say eyade a wintersem adeni se baby okopre aba okopre aba dey ebesi e two things uwo ne nkwa simple what I say na ade ma ko wo sunsum ne say se okoye biribia ede sika bebrewa so ya nkan kyerɛw dabi oya kofi me ka ba nya example bi kyerɛw atewo ba ta ba me yesofu ana me ko Burkina Faso ya wo club fe Ujia ya ho be Mali 30 miles away to Mali nti me ko na me te French ana ma be ka se me kyerɛ me se hana maba no adewe ena on be yamaw na mom omo yamawa yenka nesusan so nkyerɛw within 40 days obi wonu ma na obi aba bitio wonu ma na obi aba o se pani me patro jiboto etu ama na meba wa jiboto na to o mabiem ana so obeye saade na de omni ose oba obema wade bi obeto spray bi ho ya ni mo didi na wape akoko a pericales wom na okunu tu kuna na wayi ni bonsu no akyekere o se spray na gu ho na wape nsu eso na de akotu tie nti within 40 days we refiu ho one man obi aba asema pa me so me bag giza na me ba sisi ya wo ni pari bi ko bi bag ni ma gold bag ni ma sa ko sika what I say but so we wu a nsuo ne be fa wow so I exchange the gold no se bi aboto ba kon na de be brewa e gold no bi aba na ko na manfo ko dash wo ho a free me so we are saying okay what I say pass mo okay hey but radio never pan permission because met French the French they can say sadi we use so new but omo kan kyerɛw but ensure never found I see because what we exchange be say be bie awman tum abusua live we am dey fa course no the front ye esuofua owo barakasi road no eye papa bukari ene eye oda odoman kwa no ebo eye obedi ene no nya 60 years ye esuofia school park no so papa odoman kwa onchira o ma kwatenten a wodi ngum o ma onyini na onya kwatenten na wo so oba kufie spontan mimiditi eye wo chimao enya more ene sia mediti wo chiama enti eye papa bukari o ye esuofia school park no nchempe umona beti nkanye se ene doba kufie spontan ese me chane pa na mana ye itiri nkwa o ye na woda no so bebia phone line ato so me number no ene number we na me di edi juma no frɛ 0547 149640 ana 0547 149640 number we na me di juma di o spiritual father wa ha say nemu mhye nso oha wa ma na bi ni na e wo so no a frɛ papa wa say obaje wo so se o etibie bi se eye problem bi me de minimum problem wo se gonorrhea syphilis friend hello good evening
TV so mama say yon so we na mana we ni ye maya to me ba cho we ye gusu aye yo ye nye bibi nto ha ba to say ye nye bibi anto ha say aye ko da me gusu aye yo wo ha wa mane ni say wadaro ma wa ma ba to sa ansama mo kan na dan fia papa number na dan fia papa number na ne me di juma no the number na ne me di juma no opon a sa no boy wa fa no koso na frɛ ba to jama frɛ ya mu papa number no ne okumase ne okrono kumase kono no me power frame why number we are that's right me pata na kida na ke ba me frɛ me ba cho me da se but my friend 047149640 and then papa number be juma no o ha wo man de ana efuturu ben na so odita echi me say ne o man e bi o won so afre papa what hello hello mami iti wada o dini do kasa hello mami jom o TV ne fidie no radio so papa wa o ti o kasa beba to wada ma opa jom o volume no TV volume no ye to ne kama u bio volume na ye nte woni papa wa say e wo ha unti no wa ha wo usunsun sem wa ujuma na enko yie no wa brabo no aye enko besi enu ti no wa say e bi no mi no abrabo hello yes sir hello papa u di ni be ro ka se free ti o hello papa me bacho metole kasa hello kasa on 547196440 mama you made so isua de papa wa say oha wa mane be na wo say sunsun sem say oha yarwa bi ene wo onipadua no so a yen kasa papa wa ha gold no de de hinta wo sunsun sem no yen kwaje mra ama asante ana hello yeah mama we didn't even look at free ya jo subru ya wa yuna program so yen kasa we dey get us a control rate mami fana go ya refre awo I want to say what dey for to chire na we dey say 2 days how fatu papa we are friend number we are our friend oro be kasa wa wo wate friend no 0547149640 oh how amani any say papa wa say kasa ahaban e no ntimi ahaban also as I see tene wi asi ewiwe yeti asi ejaba the spiritual professor yibi hello good evening sir na kuma ye ho den twe ye po ma enkwa bi mi ye hia o wo ma ne ben e na wo de ba ejaba wa ha wa free souls 547149640 ye fa ye 3 course pe ne ntimi fa biom ejaba wa say oha wa ma ne be na wo papa wa say the spiritual professor 0547149640 0547149640 free tunan ku yi ejaba wa say oha wa ma ne be na wo hello wa say the spiritual professor 0547149640 0547 damn in fact course no hello minti fa aprefoni ejaba kofi o he course ba mti wo kofi area de ba ko on say yera ya sapon bo ne nwuma so how any say and I wish
ana abrabo ayebo no bia wode oso nyankopon de adom no me ye nyame dwuma ye ni am condemn nipa cause ye nyina wo bi de so mpe ye de me bi de problem okay wo bi onom nsa opeso jai okay wi opeso jai okay oba o de to wa no wafa e kam menem wa ware e ba ma opeso wutu kwan be ye hwehwemu yare na ye chronic ekwanko doctor si no koranko e kam menem we ya baba wa wadu time so worry be ma ne ba no ko baba wa ba ko ba me chen last year o de mema makuma ko shes akwachi afie amfa onya owura ba ko de ba na me chen na haban aban yo until said bottom ene o ti awari ase bibia wa chiwade ana nye fie nyina ne wari ma ye ho ade ye wo fie bi ho wo ba ho ade awo ma ene lo ye ni ba ko na ere omo wari 16 years oye ni warden asaro musia oba ne bra mpa hoda I see bi ka kire no se den fie no but the radio adum kire na wade ni wo kumase kununum enuam otsina eye Wednesday I see me ya counseling wow ya wada eye mpaibo I see efiada eye spiritual university bible college okay no mensa no siane yapon memeda eye counseling kosiada eye glory service ejuada counseling ebenada counseling ukuyada counseling ni otumfu nyakopon de dumme eye tumidio papa yen hwade wa ase wona omotifie o se papa waka susumsem wona waka omususumsem na wie no ono no de ne mbe me mai mre odo to ba omra tie omra we nyam paibo okay onyankopon adom san oduyefo o say duefo cause me ma me fie abaka society okay netia society edua society edukre ti so bi ba papa me yare stroke diabetes papa gonorrhea me yoba mentide papa chese ene dia ekontomire case de ene ma kire duro ba ko se maka ma me kire duro ba ko fi se me na ya djuma papa de me kire prostate duro prostate yeah edi me nya e ma ba ma mu yemre ne kure e ma uju so bebre ne kure ne do ni se ba ma wo prostate ntos carrots cucumber ne me asa utwam sa gu blend no yer sa 1 month on so ne so dabi o blend na blend man mfe na di so kakra bi adarutu fasa fridge anopa disposable cup on baako anopa anwumre be ma janam bebre enamono emwa ko bi me ye problem wo bi atuma egu wo ye sofo wo bi chapel asori ye mie ye gina adwuma ye mie ye gina wo bi school egu hospital just the word work ye mie but ye gina we establish oba awade be fam so amekira wade a wode be gina yeah papa yen hwa de oba bi wo asabi omo adwaman onye tutu ni sabi what no amaye osoro nyankropon nanso so opeso oyi ne hokani opeso onya sa oyi media ne say obeyi ni nyina ne say this onya oye wona asabi onye duefo na say ohufa ya wade bo ama ye kire wa because the nature and element I see me ni nyina me ye ho dwuma oh me just me ye problem awura ba ko ba 30 years pasi papa me nyini me kire na de ke ko de dware number 6 abekrase kai sam chense di ba ko ko fi ya wade bo metima kire na fidie so wo di dwade a mema be fom se ye fomfozu no papa ma me fa sa de etum na ha ma oba bi wo a sabi waware awie pa oware be ma ne wie no amane sa no be ma de fa mu sa e ko busa mu no se ne kra ne nhia eno oware awie ko fi eno oba ti oba nke se chiwade wo ababa wa ba ko boda bia ni krubu no want na be ma ne bo ofu enne be ma na ye ice block sana wo ba no so te se jatabruwa the same thing they say jani nsu na hia no yeah I see what you say
se jatabu wa fosia awurade adom bibia ye kama jatabu wa ante se kwabena ana Friday bon Kofi dabi afia yeah afia ne mframa ana kofi eja se eja ne so na mframa ne fa e neba edere kese nese aware mu kura nese opɛ krada ne hia yeah kofi wo ware awie so for akona ere bai omo ware 17 years omo ntrase ni nkomoda oh but omba ya di ne magu from na ne osura kasa oh papa me tie bi siawa na me dey problem mama nkyere me be na so me wo kumase kononom enuam nsi nuam wa on sa right mfutuka bi da ho ya de kota dada ne bi eguso me big board kese ya trust unique glory me your suffer odinfo de hunfo ya trust to come and see brana bebe udu somebody na say on sa right we say gata bi da ho ya de cover tegum fa cover ne so kai baba na black gate da ho for woni ya 6 o'clock kaji ko me number si mi eri na ye momo number I see ebi ya watch wo volta wo pando wo north wo western north wo problem support program ebi to momo ne so frame na yenya hwehwem papa ene nipa da sani wanya no hotam enso ni bible go fi ani ehun ba kun no next week mba me kire e ya haba di dware eju wona asabi omo no adwuma no esore no ni bible na ahwete eba ya bra ana de wo kwa no wa ene bi frame okrachi papa me support program that no dia tu kaish amen na so ya de we for dware I see wasi wo ye ade ye no fa bete no warning hey sunsun no fa bete no warning sunsun oh me dey your pro number me eri na ya media e WhatsApp number 2 isai momo edini ye Alex kwabena jamfi me dey your problem covid me dey the well problem papa obi wo ha o say ono ankasa no nsem sika onya eye 10 million 50 million 20 million yeah ya atwere de ya atwere to ho we be Job chapter 24 number 2 e ho o say atose on track eish obai e wo nwa kwankyere ho me dey the well problem the problem papa for number number is 0547 14 96 40 0548 86 47 01 me dey your problem the problem em ho what be a clinic enkoso what be a chapel enkoso what be a school enkoso bibi adu sabe sombia no eye off and on awurade an cancer oba akwankyere ho beda so oba akwankyere ho na yenko eye formina eye adanse yeko adanse eye new adanse ayase eye mame upward ya si awya eye 50 years wafane back eye asase so me kire eye enkwa asase so na ne ba eye Veronica afunwa Veronica waseme fama ya adofo nyina se mmekuja no na ye ne te February abusuan adofo nyina kuja no nonko kra ne maame wo ye ayase me che new adanse na onkata ne maame so eye on the Saturday 3rd February onkata ne maame so to ne safra adofo nyina se mmekuja no na onkata ne maame so misro mi kuja me maame me kubi be kwa yase ti osro odafo bia ohwe ye Kumawood TV na say bia sana ko bia mu kuja mi kutesu bonte na mi kuja mi nua ba ye Veronica eye efunwa ye koda eye yekwata eye ne maame eso pero yakopon on papa eye woni so wate na mi gise ebi idawase na yetwa ho ne yakoye eye edusa natural spices wo ye ba edi dwuma di en beto aso